Football Titi par zaruk samthum pathum na ngai thavele don ta ila precision friendly match result atang hian bultan le te ang nizan khan precision friendly match thum khel niin AS Monaco le Inter Milan anin machona Chelsea le Leverkusen in machonin Brentford le Borussia Mönchengladbach te anin machon bok ani heta hian Brentford le Borussia Mönchengladbach te hi gol ni ve khungin anin ne to ka Inter Milan hian gol khatin Monaco an ne thung Inter tan hian Lautaro Martinez le Johan Boni ten gol khat ve an khung ani Chelsea in German club Manchester United manager Louis ten Hag ka kai hruai Leverkusen machonin Sydney Flying Blues sian chaka Chelsea gol ma hruai hi minisom pariat na a an player thar Estevoa Willian a khung ania minisom kwana Joe Pedro an khung bel le bokin an player thar pahni gol khung mangin Chelsea hian Leverkusen hi Sydney Flying an ne ani zanina precision friendly match nge mazat entura omdona match masaber phechu voin tlai daranga le minisom panga atanga kheltran niin Manchester United le Fiorentina anin machona Darsri lechan ve hian arwalin match thuman khelanga Everton le Roma Leeds United le AC Milan Wolverhampton le Celta Vigo te anin machondona Daria lechan ve Newcastle United le Atletico Madrid in machonin Darko lechan ve Brighton le Wolfsburg anin machondona Darsam pahni lechan ve Zanlai pela Palermo le Manchester City te anin machondon bok ani Manchester United hian team thuam chaktuma tran anlak me kara anmun ma te po an tuai thara an training ground tuai hnum tharnan pal maktre somnga te mewan mang hemi turatan hian thlasom pahni hun ruah manin an be sei huna an puitlin ta bok ani an tuai hnum zinga langsar zuala player ta thil eina ber an country an tiliana light thazok da in lumena mun po anda thlapa ma se klapin lume tu arwai don lo thung lumena mun asiam sakani lumena huna hian player ten an lu me tura an du te an hruai theidona lu an me tir thin don Formula 1 simulator te po an da thlap thil tam tak an da thara an siam thar boka an chei tha heng zong hi Sir Jim Ratcliffe hian ama du dan vek chawa tilovin player te asoi pui vek nuwa player te du dan atanga ngai dan nein tha ati angin abo zuita ani an mun ma toy hnum chungchanga hian ang club nei tu zinga mi Sir Jim Ratcliffe hian ti hian soin ground floor a tuk vera omlova damdo ina basement ang mayani mun thim deu rei rui sajupui kwa ang mayani atia an mun lui an du thu sam lo tak mai hi adu angin atoi hnum tir ta veka tuna chuan amoin achang tlung zual ta hle Barcelona chon an German goalkeeper Ter Stegen hi disciplinary action kaltlangin captain anina an hli sakani kha achan video masalama kimchang takin kan soito kha ma se reipo aliam ma in Barca in an thutluk na an so sona Ter Stegen hi team captain a an ruat thar le team captain anina an pekir ati theibok ome achan chu Barcelona in post surgery medical report La Liga Medical Commission ne na thelu an du ang thlapin Ter Stegen hin report siam RMTia atira adu lokha adu vele ta ani mingpo ajian han ta ka wangin Barca in andu ang takin thilan kalpui theipa chu wangin captain ani na po Ter Stegen hi an pekir ta ani Manchester City midfielder Poimo Rodri hian season thar bul atan theidon lova September thalai holvela ain khel thei chau mai thei tin Pep Guardiola an asoi Rodri hian season liam ta tluan deuh thoka ACL liama wangin in khel thei lovina manga tun season a be seina thar nen season bul atanga inlan thei in be seima sela Al Hilal nen anin kheltuma a hliam kha aladam chiang lova kumsom ni pakomi hi September thlachanulama ain khel thei chau a be sei omta ani Arsenal chon unroll thar thang duang ithan wanari thlung hetin kumsom pariat mi hi kumsani samthum thleng dai contract an zia thar puya wanari hian Arsenal kor a hachun zom zeldon ani hi Arsenal Academy chuakania kumsani somni pahni kha September thla English Premier League a inlan theino pangber record kumsom pangale ni ja somret pakhada upani in asiam towa Arsenal a hian mapo ason chakhle Gunners hian club malam huna player poimo ni zel theitura an ngai ani attacking midfielder hian season liamta khan Arsenal tan match somthum pasari lai khelin goal kwa akhunga assist tumni anei telbok Arsenal tan hian English Premier League Champions League Carabao Cup le FA Cup in elnate senior team tan a khel to ani
Spanish club ro pui Real Madrid point an forward Gonzalo Garcia kum samni pakhat mi an thlung ngeta kum sangni samthum kheng dai contract an zia thar pui kum samni pakhat mi hi FIFA Club World Cup khelzota ka top scorer ania Real Madrid boss thar Xabi Alonso hian angai na hle Real hian season thara an chhor ngei do na ache tha ani phei chuan tima alang sar zol ngei poina rin oma Real Madrid hian Gonzalo Garcia an pum chuak hi chhor chhun zom zel tumin lona chuatir po an phal lova senior team a season tharatana an chhor tur chinga an ruah manna an tel ani English club Aston Villa chon France club ni satangin Evan Guesen palmaktere samthum point pathum sengling theiturin an leita a atira palmaktere somni paruk in pein add-on skaltlangin palmaktere li point pathum anin pele don ani Guesen hi kumsang ni pakhat July ni khata piang ania tuna hian kumsomni palimi chawlani in alano pang le Ivory Coast center forward hian France club sang-sanga ainzir nuin senior level football ni stana khela lonin Switzerland club tante khelvele bokma sela sangni somni pakhat somni pani season khan ni stan a khel tamtrana ma se sangni somni pathum seasona lonin FC Nantes stan a khelvele chumi nu ero chuan France club ni sa hian player rin rol zinga atelta ani tun thleng hian ni stan match za pakwa khel toin gol somni pakhat akhunga assist som panga anei tel season manzo tak chia khan ni sin ang klapa che thabera thlangin club player of the season a an thlanga a che thatna sarangin Aston Villa hian besina sang taknen an la luta ani hi fit rukle inches ni laya sang ani awangin apalian leya ball kanga po atangkai theidon le Manchester United in Rasmus Højlund hi chuatir ngei andu ani bera an shal phal nuwa lon poa achua an phal sak thu hriatur awm zui le Højlund hi chuan United tana khelchhun zom zel aduni in alanga ma se United zokin andu to lo ani bera Danish striker tan lo thei lova United chua san ngei angai don ta ani tunai hian Italian club AC Milan in an be sei meka ma se lona ho andu lon fia po euro maktadweli in senan huam ni in BBC na tarlanga season thar zowa nakum sani somni paruk ni puilaya angeta in leithena tura thulhun tel andu bok chumi atan chuan transfer fee euro maktadwe somli da an remtia United hian Milan hi in remna an nei pui don empty ero ala hriat lavani English champion Liverpool in pal maktadwe za somni senin huama leyan deal Alexander Isak Newcastle striker hi adin mun athalo leya du tu anei rol zia le amanatan ama du tu ten sumsen tam an phazia te chu kan shefau to a ma se tu na hian ati tawna kentel atuar let meka anin hral lawani phei chuan Isak tan niam na bul ani thei hialang Isak hian Newcastle chuasana Liverpool zomadua club dang ama be se tu te hnar vekin Liverpool chawlo chu ati ve tlata Liverpool point pan maktadwe za somni senin huamin an dila ma se Newcastle in hetiang zat hian kan hral phal lo tiin an hnol sak ani Alexander Isak hian Newcastle club ho tu te hnena chua adu thu thlen toin chua angiat toa ma se tun thlengin ala chuak theilo ama Isak hian titaw chhun zom zelin ama in a club Louis Spanish club ate training aneya anua Newcastle a akir le a khelna club ani miawa wangin mundanga pilbo rei theibi kheklo le Newcastle lama akira ma se team training pa ngaya atelan phal talova club ho tulamin mania training nei turin antita ani team manager Eddie Howe point tlang taka soin Newcastle United kan nia kan hena training ve thei tur chuan a lo chua angai he hmuna hian team a tel turin player 2 point mo phurna an neya kong dika an kalani ti an lantir atul bok ti chuan he team tan hian an khel theyang atiani kha Isak hi Eddie Howe hian team a mun apedu talova abo ruaken a chevel thilte awang hian club lamin an thlau thlamia antan player poimo tak ni ma sela Newcastle hian team bo ruak a that theina turin an thlau thlashe si lova Isak hi alak lo ta hle Newcastle hi an tol niama Liverpool hena pal maktadwe za somni huin kan phal le si e antiani lo phei chuan Liverpool in sumtam jok the chuaka leituma andorle lawani bok chuan Isak hi season thara khel manglova aomna chance asang ta leya chutiang a thlen vai chuan ama po aniam duayang tuna Isak tana beiseina om tura chu Liverpool hian Newcastle dorle se ti le
Newcastle hian suman phut za ti tlem se ti te hi ani taria ani lo chuan atan chuana kong akovak lovani Liverpool hian isak lei andi le don ti te soya oma ma se official a hriat tur aumri lova andor le donem ala chiang lovani isak hian Newcastle tan khel thanga athutlungna siam to asut le ani poin Newcastle fans tam takin an ngai dam thei arin om lova chu wangin Swedish striker tan tun laia ahun ton zet hi chu rit ve tak tur ani FIFA Club World Cup champion lai Chelsea hian Armando Broja an hral ta English Premier League in pet kai hlim Burnley nena palmak te somni tling thei turin an hral Albanian forward hian kumnga dai contract Burnley a hian aziak ani Chelsea hian Broja an hral le ta ka wang hian tu hnai kumthum chungin an academy chuak an pum chuak player an hral na atangin palmak te jan hi somnga chuang zet an lalu ta der mai Chelsea hian transfer line suman mang tam thina chuwangin PSR dan an bo chet lo thona po alian thin le hetiang kara hian hral lama sumlak lu lama tran lain an che thale bok English Premier League a hian season man zo tak chia khan mani academy chuak player mangna sa club lian zuala Liverpool an sang bera minute sang ruk zani somli pali kheltirin adot tu chu Manchester United an nia minute sang ruk som pani an kheltir Chelsea hi pathumna niin minute sanga zali somsari pakhat an kheltir ani ama chia seasona Chelsea hi panina niin chumi hmalia phe chuan academy player mangna saber an ni phak hiala chutiang chuan tu hnai season 2 ma academy player mangna sajual top 3 a Chelsea hi an om char ani Blues an academy chuak player te hi khelna hun an siam sak thatok viawa chu chuan hral po sum tam jok pa chuak thei turin apui ti lo rual ani lova first team experience nei tirin ton hriat an siam saka chumi kaltlang chuan an hlutna ti pun sakin sum tam zokin an hral thina sum an lak lu tam pha hle kumsang ni somni pani July atanga chutin academy chuak player an hral na atangin Chelsea hian palmak te jan hi somnga pakhat point pani an la lut ling towa Manchester City in palmak te ja somli pariat point panga la lut to bokin hetiang lama sum la lut tamber Chelsea hi an mani nei ber tu City la ka tang po hian an sang fa leya academy chuak player hral na atanga sum an lak lu hi atam bik hle hetiang lama sum la lut tam zual pathum na chu Tottenham ni in palmak te ja somni pathum an la luta ma se Tottenham hian player an hral ero atam lutuk lova Hurricane an hral na palmak te somriat paruk point pali khan atitam zual mani Liverpool in academy chuak player hral na atangin palmak te ja paruk an la lut towa Arsenal in palmak te somkwa pasari la lutin Manchester United in palmak te somriat panga point panga an la luta seituang khan hengan lak lu zat hi kumsang ni somni pani July tha atanga tun thlenga an lak lu te ania English club te chau kan soyani ti shata bokila Ramdang club te chu kan soi tel lovani European champion PSG chuan Bournemouth defender poimo Ilya Zabarni an lalu don ti achiang ta a palmak te somnga panga in PSG hian an layang Euro poisa chuan Euro makte somruk chuang ania aman hi atlem lem lo kumsom ni pani mi Ukrainian defender hian season liam ta kha amang thazual leya kha wang khan PSG point hel na zualin an min zuya kumnga dai contract Paris club a hian ziak turin athupungin inremna an nei to ani Bournemouth an defender poimo an chan don ta ka wangin Zabarni mun ruak no kha nan lil defender tha kumsom ni palimi bafode diaki de laklu antum thar ve le ngala paun makte somthum panga velin lil hian an hral phal nia soithin niin ama in Bournemouth in lil be se jan nia soi hi an the chuangam lova chuwang chon in nuk dokin tun tuma ero atharin an zui vele ani Chelsea hian Nicholas Jackson an hral phal ti tarlan ani towa enkunku po an hral phala player dang po an hral mai thei Jackson bi ka hian an leina Paul makte somthum pani let loi sum mu an du ni in BBC na tar langa Arsenal nena Paul makte somnga pania an hral tak noni madweke aya mantam ngei tura nga in madweke aya tlomin hral antum lavani Jackson hian Chelsea tan match somria ta tangin gol somthuma khunga asi som pani anei tel beise phak lova hun tha akhoral na sa Bluesian hun tha pek zui zel ai chuan tin an beise jata leingam anom chuan hral mai an duwa Jackson po hi an hriat tir to ani
Nicholas Jackson hian Chelsea a hian kumsang ni samthum pathum thleng dai contract anei meka a contract atanga chu chuan aman hi tam turani ma se a quality atanga chu chuan then khat chuan man tam tak tura an ngai lo thung nimin lama Ballon d'Or chemana dong thei tur chhop chua player samthum ming kan soi lang towa khang player samthum atanga an che thadan indota an rem wangin Ballon d'Or dong thei tura rin kai zualte chungte chu news agency sang-sangin anan thlifim vela tena sang-sanga atanga ante atanga top 20 an tarlante soikai talokila heta hian Ballon d'Or dong tura rin kai zual zinga somni na Scott McTominay hi alanga Napoli midfielder tangkai Manchester United in athatok love anti awanga nikum sahni somni pali ni puilaya Napoli lama an shaltak hi ani hian Napoli ta season khachawala mangchungin goal som paruka khunga assist muruk aneya midfielder goal poimo khung thei mai niin Napoli Serie A champion pui boka Serie A player thabera thlan ani bok ani hi Ballon d'Or ranking a somni na anda ani Sompakwana hian Bayern Munich season khatchau lamang Michael Olise da ania Crystal Palace player lui hian Bayern tan a season masabera hian goal somni pani khungin assist somni pali aneya Bundesliga no moi achoi bok Bayern hen ni kumsang hi somni pali ni puilai khan Crystal Palace atangin Olise hian leya anti sual lo leya an player che thaber bol ni in Ballon d'Or dong thei tura chhop chu somthum zinga Sompakwana ranking a anda ani Real Madrid forward Vinicius Junior hi nikum lam ngai tu chun kum ina hian atlaniam leya ranking a po som pariana anda ta troka ani hian Real Madrid tan season liam ta khan goal somni pali khungin assist somni aneya UEFA Super Cup te Intercontinental Cup te choibok masela Vini hian season dang aphak che lo ti thei ania Ballon d'Or po hi adon arin om chia lo ti thei ani chuti rual chuan adong thei tur chhop chua player somthum zinga tel ero aphu le kan ti thei o me Sompasarina PSG treble champion ni puitu João Neves alanga João Neves hi defensive midfielder ni chungsiin goal sari akhunga assist somaneya season liamta khan ache thale Champions League League 1 Coupe de France Trophy des Champions no moi le Portugal tan UEFA Nations League no moi te achoya PSG ta no moi choi thei zinga FIFA Club World Cup no moi chawa choi lova Portugal ta no moi choi thei chu Nations League no moi achoi bok ani Somparuna Arsenal striker Thar Victor Gyökeres daniin ani hian nikum khan Sporting tan goal somruk pathum te meu akhunga assist somparuk anei tel boka goal contribution goal e assist anei bel khom hi somsari pakwa loi atlingani ani hian Liga Portugal le taka de Portugal no moi te achoya Ballon d'Or chemana dong thei tura chhop chua zinga Vini aipua beisei omzoka ngai ani PSG goalkeeper Donnarumma hi sompangana dania ani hian season liamta kha mangtha le clean sheet sompakwa aneya Champions League League 1 Coupe de France le Trophy des Champions a PSG an champion theina tura player tholok berpol ani Ballon d'Or hi goalkeeper ta hian andong me ulova lefia sin kha goalkeeper zinga Ballon d'Or dong omchun niin ani nuwa khan goalkeeper tu man Ballon d'Or andong le tamia lova Donnarumma hian beisei chete chu anei verin oma mase Ballon d'Or dong turarin kai ber ero ani lauti kan pom tlang o me Robert Lewandowski Barca forward hian season liamta khan goal somli pali khungin assist nga aneya ranking a sompalina anda ani hian La Liga te Copa del Rey te Super Copa de España no moi te achoya Barcelona a hian tu chungin elna lama a hlo tling le Champions League a ero an champion zo talova Lewi hian Ballon d'Or adong ngei tura ngai kuma he choi moina hi an sem lo thunga chuwangin tun thlang hian Lewi hian Ballon d'Or choi moina hi aladong mi alavani Barcelona midfielder tha Pedri po hi ranking a asang leya som pathumna anda ani hian season liamta khan goal sari khungin assist so maneya Lewi choi ang no moi te kha a choi veka Pedri hi Barcelona game khai pa antlar lai in ngana ani der towa lanau pang le ma sela Ballon d'Or nominia atel hi thilmak anilo ati thei o me sompanina Chelsea thiampui pa kolpal maralanga ani hian season liamta khan goal somparet khungin assist sompali aneya FIFA Club World Cup no moi le Conference League no moi te Chelsea a choi pui kolpal mar hi Chelsea tanin ngana ani chunjom ta zela Ballon d'Or nominia atel po hi aphu le ranking a sompanina ani ero then khat chuan aniam mama te po kan ti mai theya then khat tan chun asang mama te po ani mai theye
ranking a hian somna hurricane da ania ani hian season liamta khan goal somli pariat khongin assist som pali aneya Bundesliga no moi achoi ani ranking a hian somna Nuno Mendes PSG left back thatak hi ania ani hian left back ni chungin season liamta khan goal sari akhunga assist som pani nein clean sheet som pariat aneya clean sheet som pariat anei pelama hian goal contribution som pakwa anei tel ti na ani PSG tual chungin elna no moya choi kim pui veka UEFA Champions League a champion pui bokin Portugal ta Nations League no moi a choi boka a lo tling le ranking a hian pakwana Maradona tia mingleman pek Kharaj Khelia da ania PSG forward munam hian season liamta khan goal som pathum khungin assist som pathum anei tela Champions League League 1 Serie A le Coupe de France no moi te a choya a lo tling le pariatna PSG forward munam dang Desire Doué da ania ani hi lano pangle ma se season liamta khan goal som paruk khungin assist som paruk aneya goal contribution somthum pani loi anei tlingani PSG in season hlotling tak an man theina tura an player tangkai le poimo ania Champions League ate po khan stage asang tial tiala a thatial tiale mani ti tur khopin team tan ngong anei tha a team tana player poimo zingami ani PSG player dang an right back Ashraf Hakimi hi pasarina alang phaka ani hian right back ni chungin goal som pathuma khunga assist som pasari aneya season liamta khan goal contribution somthum te meu nein clean sheet somni paruk anei tel boka France a tual chungin elna sang zonga PSG champion pui vekin Champions League no moi achoi pui bok ani parukna Real Madrid forward Kylian Mbappe da ania ani hian Real tan a season khatna goal somli paruk khungin assist pasari anei tela UEFA Super Cup le Intercontinental Cup te Real tan choi bok ma sela Mbappe hian kumina hian Ballon d'Or hi adon arin omlo ti ila kan sei sualarin omlova Mbappe aya don phu nia ngai hi anol puya hi chun kan nei fur ome ma se heti chung hian Mbappe hian season thatak aman thawa wangin ranking a parukna alang phak thawani ranking a pangana hi Liverpool thiam puipa Mohamed Salah ania ani hian season liamta khan goal somthum paruk khungin assist somni pali aneya Premier League no moi choi Salah hi Liverpool khai pa ania Ballon d'Or don te po alawin be save to thina tun thlengin aladong lo thunga tuntuma hian ranking a pangana da ani palina hian Barca forward Rafinha da ni in ani hian season liamta khan goal somthum pakua akhunga assist somni panga te meu nei telin goal contribution hi somruk pali te meu aneyani ani hian La Liga Copa del Rey le Super Copa de España no moite Barcelona achoi puya season liamta khan a careera season ahman that ber tongin Ballon d'Or choi moina don in be seina po anelian le tura ngai ani pathumna hian Portuguese playmaker Vitinha omin ani hi PSG tan le Portugal tan atangkai leya season liamta khan goal riat khungin assist tum riat aneya Champions League te League 1 te Coupe de France te Trophy des Champions le UEFA Nations League no moi te achoya ram le club tan a lo tling le panina hian Lamine Yamal Barcelona rol thar thiam zet mai hi omin ani hian season liamta khan goal somni pakhada khunga assist somni paruk nei telin goal contribution somli pasari aneya Barca in La Liga no moite Copa del Rey le Super Copa de España an choi theina tura an player tholok berte jingami ani Lamine Yamal hi kumsom pariat mi chau alania Ballon d'Or choi moina adong ani chuan he choi moina dong theino pangber record asia manga hei baka hian kumsom ni pakhala pumlo player jinga Ballon d'Or choi moina dong an lom lo hrim awangin Lamine Yamal hian Ballon d'Or choi moina adong ani nga chuan aro pui dang dai hle ome Ballon d'Or dong turarin kai ber chu Ousmane Dembele PSG thiam pui pa hian nia Barcelona a lo chamti thei PSG aro pui taka tho chuak le ta si France forward hian season liamta khan goal somthum pasari khungin assist som paruk aneya goal contribution hi somnga le pathum aneyani Champions League League 1 Coupe de France le Trophy des Champions a PSG an champion theina tura an khai pa goal poimo khunga goal nor tinatu ber ania player munam le team tana in nga na tling ani jalan tir tu ani Dembele hi tuntuma hian Ballon d'Or dong turarin kai ber ranking atang chuan ania ma se tuntuma ranking kan soi pakhanna panina pathumna tia kana soi diat te hi Ballon d'Or an sem huna anni dan tur ani lova azir mi ten an zir chen viau nuwa media hype zongzong tenen po ngai tua tel vekin ranking an siama
chuta chon Dembele hi ama sabera anda mai chawania dong tura an rin dan indot anda ani chu wangin he ranking hi mi zongsongina an trompui ani loti reta ila ma se engemaw chen chu thil tam tak min ngai tuwa thiam tir o me player somthum thlan chhuwa singa ranking an siam top 20 a hian langve phak lo langsar zual chu Jude Bellingham Real Madrid le England midfielder te Denzel Dumfries Inter Milan defender te Dortmund goal khung khol Sergio Guirassy te Manchester City goal khung khol Erling Haaland te Liverpool midfielder Alexis McAllister te Inter Milan forward Lautaro Martinez te Arsenal midfielder Declan Rice te PSG le Spain midfielder Fabian Ruiz te Liverpool player nita Florian Wirtz te Liverpool defender Virgil van Dijk te anni enge kan ngai ve dan le English club ro puijing ami Manchester United chuan striker thar an nei ta a RB Leipzig atangin Slovenian Benjamin Sesko Paul Magdalene somsari pathum point pasari sengting thei turin an lalu ta a Sesko hi kumnga dai contract zia puin a transfer fee a hian atira Paul Magdalene somruk paruk point pathum an pe a abak zong hi add-on skaltlangin an petlak don ani Slovenian international striker hi Manchester United in tlarmalam player major signing ti huang chunga da thei an laklu pathumna ania amain Matthews Cunha Paul Magdalene somruk pahni point pangain an laluta Brian Mbeumo Paul Magdalene somruk pangain an laluta Sesko hi forward player major signing an nei pathumna tuni puilain anita ani Sesko hi kumsomni pahni mi niin Newcastle point laklu andua ma se ama hian Newcastle nolin Ruben Amorim kai roi Manchester United pan hi athlang ta jok ani Sesko hian soin Manchester United chanchin te hi aro pui katia keima chun a special leya ma se keima minti phurtu berchu an mathlir thil te hi ani an project nei te min soi puya khang khan min ne leya keima hian mun an changta ani anni kianga hian thanlen zel kadua champion no moi lian le ro pui jok te po kan choi wat ka be se ani Ruben Amorim kai roina hnuaya inzir tran lan ka hak lel to leya ka teammate ne na hlotlin na kongzoa ke pen tran hun tur ka hak lel tak zirani tin United azom aphur thu le alom thu asoyani Sesko hi kumsangni pathuma piang niin kum ina kumsomni pahni apum ve chawa alanau pang le Anram Slovenia Football Academia anzir thin nuin Austrian club tha RB Salzburg kumsangni sompakwa khan azoma Hemenu hian Austrian Club FC Lieferinga lon te point a khelani tichuan Salzburg a insong hedin an player poimo ani chowa kumsani somni pathum khan a theina sang tak muin RB Leipzig in an laluta ani a career a Austrian club tha Salzburg tan khan match somsari pakwa khelin goal somni pakwa akhunga assist som pakhat ani mana German club RB Leipzig tan match somriat pasari khelin goal somthum pakwa khunga assist tumriat aneya match somriat pasari atangin goal contribution somli pasari anei Germania League Sambar Bundesliga a big match somruk palia khela goal somni pasari khungin assist tum sari anei tel German club RB Leipzig hi a careera European top 5 league club azom masak berania Manchester United azom le takawang hian top 5 league club azom panina anita ani hian UEFA Champions League a pom match somni palia khel towa goal ruk chau ala khung thunga assist anei tel lo Sesko thanania soithin langsar tak chu tharum anga ziate achak ziate aspi thatak te hiania goal khung tuma pe turin akepani amang thiam ema laklo anei meulo te hi ama an fak na ani Sesko hi Bundesliga a player tlanchak ber polania ani hian darkar khata kilometer somthum panga point pasaria chaka tlan tumte po aneya fit dukle inches nga zeta sang ani boka wangin ball kanga po athatok leya aerial duels ball kang in chu konga po za somnga pasari point pali ading changjok ani Manchester United hin Benjamin Sesko an leita ka wangin tuni puilain tlan malam player langsar pathum ngot an neita a Matthews Cunha Mbeumo le Sesko te hi ani pathum mana hian Paul Magdalene zanni an sengtling hiala anman atlomem ti le atawem ti te hi chu United korha a anin khel huna achiang dona tunari hi chon anman hi atlem lem lo ma se anche thatviu chuan alautlom le mai ti tur ani dona anche thalo ani ero chuan sum sen thon na player man to zual che thasi lo zinga chiartel ani theidon ani
transfer thule ngai thlak chunzom ta ila heta hian BBC na atar lana ESPN in tar langin PSG chuan Chelsea Manchester United le Inter Milan te atangin Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma leidilna an don ngei anin beiseya kumsam ni parukmi hi PSG hian contract an zia tharpui theilova chuwangin kum khacha contract anei to boxia season thar zowa a thlona chan ai chuan tuni puilaya sumsiamna na chantir mai andu jok ni point alanga ani hi French club lian hian chelui antum lem lo ni point alanga ni time sin tar langin Newcastle chom Brentford atangin kumsam ni parian mi DR Congo forward Ian Wiza laklu antuma Paul Magdalene samthum lai the chu anin huam ani Florian Plettenberg in tar langin Newcastle chon PSG dorin kumsam ni parukmi French striker Randal Kolo Muani laklu antum Athletic in tar langin Newcastle hian Porto atangin Spanish striker kumsam ni pakhat mi Samu Aguero laklu antum boka Newcastle hian isak din hmuna wangin striker thar laklu tur hi antap chunzom ta zel ani Dasan in tar langin Senegal forward Nicholas Jackson kumsam ni palimi hian Chelsea achwa sanani po in English Premier League club khoima bera hian khel chunzom zel aduwa tuna hian ama be se tu zinga Newcastle hi an langsar le Jackson hian English football hi khel chunzom zel adu ani hetila hian melina tarlan dan chuan Nicholas Jackson hi Italian club AC Milan le Juventus te point laklu andua Italian club te hian Italy lama laklu thengei po anin beisei ani Football Italia in tar langin Crystal Palace striker kumsom ni pariat mi Mateta chu Italian Serie A club Atalanta in laklu antuma ani hi Atalanta hian amanatan Paul Magdalene somni pakwa point pasari vel an the chok phalni in tarlan ani Italian chanchin budang in tar langin Atalanta forward Nigerian kumsom ni pasari mi Ademola Lookman hi Inter Milan in laklu andua ma se amantur chungchanga Atalanta hian an phu tam ema wangin Inter Milan hian Atalanta phut zat an the chuak theilova heti lai hian ama Ademola Lookman hi chon Inter Milan zom ngei adua ani hi tunipui transfer kongka hon meka hian lain son thei zinga atel ta zel ani Lookman hian Premier League club atangin be se tu pon neya ma se Inter Milan zom hi adu berani Telegraph in tar langin Manchester United chon goalkeeper thar le defensive midfielder thar laklu tumin tran an la zui zela player thar laklu na turin sumsen belzel an latum ani Liverpool i khoin tar langin Everton ina laklu antum mek Southampton player thangduang kumsom pokomi Tyler Dibling hi a khelmek na Southampton hian a transfer fi atan atlem bera Paul Magdalene somnga tal an phut Liquid France chanchin bulian in tar langin France club Lille chuan Tottenham atangin Czech Republic goalkeeper Antonin Kinski laklu antuma Lille hian an goalkeeper tha Lucas Sevelier PSG laka an hum zolova chu wangin goalkeeper thar mamo in Antonin Kinski hi laklu antumta ani Sky Sports in tar langin Brentford chuan Bournemouth forward Dango Ouattara laklu antuma kumsom ni pathumi hi Bournemouth tan season limta po khana tangkai hleya Brentford hian min thei anin beisei ani Yorkshire in tar langin English Premier League in pet kai hlim Leeds United chuan Brighton midfielder kumsom ni mi Facundo Buonote laklu antua Argentina player hi Borussia Dortmund point laklu antum ani Sky Sports Germany in tar langin Saudi Pro League club Al Nassr chon Bayern atangin kumsom ni pakomi Kingsley Coman laklu antuma dilna an thlen French forward Kingsley Coman hian Saudi lam hi apan du don empty ala chiang lova Al Nassr hian sum tam jok si muin Bayana ahlo aya tam fe hlo pegin huamin Kingsley Coman hi laklu antum mek ani kan topic nung beratan FA Community Shield dam hi soitalokila FA Community Shield hi season thar khu honna ti te po in soithin ania English Premier League champion le FA Cup champion team 10 season thar bultan nana an khel thin ani FA Cup champion le English Premier League champion team thumun anni chuan English Premier League ka pakhat na le pani na team 10 season thar lo om tur khu honna na an khel thin ania chutiang in elna chu tun pathiani jana hian dar sari le chanveya FA Cup champion lai Crystal Palace le English Premier League champion lai Liverpool ten an khel don ta hemi chungchanga hian prediction te po kan buat sai kha social media account pathuma predict thein kan buat saya kan voi khatina ania wangin kan la thetam tok lo po ani mai theye YouTube lama khan post kan siam towa
khata tang khan comment thei ania IG lama chok luwa khan kan post to boka khata khan comment section lama khan predict thei ania tin Facebook lama page kan siam thara khata khan predict thein da ani boka heng kan predict na te hian team ming afula zia turania tin predict na edited angchi khachu pom ani don lova chu lo thatel ta ila prediction lo man hi cheng zanga ania cash delivery ero kan ti theidon lova online transaction mangin ti tur ani prediction result hi YouTube pa video kan ti chua te kan puang thin do na lo ngai ven ve thin tur ani prediction chungchanga hian match kal zel tura te po kan ti fo tura be seila kan channel te kan page te min lo share sak thin ula min lo like sak thin ula khalama khan thane min lo ngai sak ula ke ni point prediction lo man te bua sayin chuting chuan tran ho te po kan tum do nia thil thar kan chin bel zela thil thar dang te po kan la ching zel tura te po be sei te ang ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se